rezeki ya mak lepak bagus lebet detik goreng tak langkong senika mak reng lambek kan mau lebet pinggiran bong tak langkong goreng ngare bebetan pun makin teknologi canggih adik sebeda tak usah belerun titit guna apa yang tak diman kelitit titit ni bisa ke baik kedenun tapi musuh dapat tu tepat musuh nak sepeda musuh nak mobil tapi jauh ngocak tak mampu titit mun orang ngarek cek ngakui titit arap pak saya ngarek buat andi titit otak apa sampian teh udah ku mun ngarek maka tak ni bisa beda ni berkelakson negeri je dah itu mun lihat tasanakan apa titit jawab titit karbuan nyior dereng mah bisa karbuan pun benih tak uler tapi cak tempo na maus masa saya maus orang saya paling mulje rabu kak kantor ketika rabu pakai nagre napa saya rebu nyior pasta dengan langgar tegak bedur kita di sekolah maus tadi mi pola kemudian di kanjeng Nabi emak belum di ke bulan marga bunga aja kalau dia mi pola selikap manturan boy amin 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 ki jadi nak sampur bu jajan mantar pada selamat amin para mina kak dinto kau dapat ajunan tada lain pun tengking anga bunga ada lahir kanjeng Nabi tada maksud lain sekak dimma bunga kak dinto jakon ulama masalah Abu Lahab setiap malam Senin Abu Lahab kan bunga pulang penakan ni ke bahkan di laki suai beli ke budak ni kecil saking kemangkin kebulaan lah babu kebulaan keng budak ni kak hukum sabaro na hukum sabaro manusia sabaro na hukum hewan karena budak ni kak oleh jual bagi orang oleh makin tak ada budak ngambek budak oleh lima budak oleh na perang kek laki ngerubah ini bini kibung oleh ki Islam sini kata timu nak carut ni kau kutu nyari sebanding mun bini ya mati kapi kak rela kayak situ bini sepuluh mati kapi di Islam tak bagi acara bending bini makin kafir kek laki saya alam pun saya balik makin kafir mula tak di senjata mula tak berdaya anak pun tak bisa tak sebanding rojak balik ni ke akhlak ke Islam seding dari mulia dan akhlak ke Gusti Kanjeng Nabi bini cek balik orang tua tak mampu cek balik nak kena gini cek caroki hat sehat tok mau dicarok mereka kafir lu kalian si bini apa juga kibah ni kedeki bisa bayi budak nah apa fungsinya ya deki mun terat tak kok bededing rek Islam saya kening tawan ke bete pusen nih mayu ding kakir biko iba beli ni bini keng tamu orang saya ekolnya iba beli bisa senikah oh tapi ke bayi budak nih kata apa kening jual tak nampak malah hebat budak ni ke budak bini ni ke oleh ke kolong tedung meskipun tak akad oleh ke kolong tedung makin cak beda bulan meneh makin tendok beri ya gelap tu suruh mereka ada gelap jenengan cak gelap pada meneh makin sambil aku dah saya dah gitu cuma mun budak ni ke deki ke kolong tedung ni ke beda akibat namun sampai ngandung ni kak ni ke deki teti umur 2 lah ni kak pan rembi merdeka ya pahlu teti budak teti reng merdeka tak boleh balak tak boleh pas teti reng biasa sini ke deki pas teti umur 2 lah jelas nah iya boleh boleh jelas jadi suai bani kak jadi mun bahaya ke kolong tedung pah ngandung anak ang langsung merdeka embu ni ke teti umur 2 lah selaki mati merdeka deki ni kak makanya kau belum tedung ni kau benih pak oleh gratis beda umpulan ada kiri semua untung dek ke budak jadi Abu Lahab ni kan di budak bini suai banyak suai bani kaya apapun aja ke Nyai Aminah sarang Abu Lahab apa mi apapun aja ke Nyai Aminah ni kehamil rakan nanti ke lomor hadirin Sayyid Abdullah ada ke Yaman peleman dari Yaman lebat Madinah dokternya ke bani Madinah Yasrib atau Taibah akhirat songkan istirahat seanya Sayyid Abdullah bilah bani Najd Madinah wafat Madinah ring sekolah Gusti Kanjeng Nabi jadi Siti Aminah ini ketinggal wafat akhirat suai babi Abu Lahab cak-cakan ipar juga kita ngipar lagi nama tadi sambil ikut aku rebi sing malam akhirnya pak ketika lahir pak tuan sibuk tuan lahir sudah lahir saya iya lahir tuan sampai sudah punya keponakan dan keponakan saya itu berubah parobe maksudnya bahasa Indonesia ada paroba
dia berubahnya. Keponakan saya laki apa bini laki uang buka joget horor laki coba habis nuru subhana sambil lagu joget-jogetan mongkong ini kok ngocol ya Pak. Siapa sih ngocol gitu? Nah biasa nih kulit jangan luar ya pantar ke pengajian. Sapi datu suruh ocol. Pokoknya sudah ada Muhammad. Bunga Abu Lahab sambil cak loncakan, sambil get-jogetan, sambil gulagu. Kaki merdeka, saya kaki merdeka. Oh, untuk besar kok orang menakan dia laki. Kok susah beri-beri, tapi pak bini, beda remai patenna kan orang biana. Babang tak ada pak bini, ada emak angkut. Upah laki, bunga merdeka ke. Suaiba bulan merdeka ke, abadi boleh hadirin. Kata lemahnya ya Aminah. Sampai Nabi Muhammad nyosok ke Siti Suaiba. Nabi Muhammad sebelum nyosok ke Siti Halimatus Sa'diyah sempat nyosok ke Siti Suaiba. Makanya Abu Jahal, Cekpon Imam Jalaluddin As-Suyuti, sebagaimana penjelasan Sayyidina Abbas, Abu Lahab di neraka pun malam Senin, ben hari Senin, prei seksana, masuk Selasa di laku. Prei, benih karo prei seksana. Dari pola-pola Abu Lahab pak keluar air susu. Jadi selain arjeng di neraka Abu Lahab penyang pun hari Senin ben malam Senin. Selain lapar, tak lapar minum kudung rukutan sambil gultung-gultung. Mak bisa. Ayo saya minum dari pola-pola Abu Lahab. Benar sini kanjeng Nabi saya nyosok ke Siti Suaiba. Kan gara-gara merdeka kanjeng Nabi bisa nyosok ke Siti Suaiba. Mi prei seksana. Bersengocak khufifaan hul adab paringan seksana. Mi paringan seksana. Kota mi prei seksana. Bulan seneng, bulan bunga waktu lahir kanjeng Nabi. Padahal seneng geng bulan laki. Maka sampean pun tahu amulutan anak seneng patah selamatan. Suara kapi sampean. King jangan mangkat nang tenang. King jatuh kok keburu pahala cak king dia. Tigal meter gila cengomor. Ini benih nak mulut ini kau benih nyebut kanjeng Nabi benih bulu bensan. King anang seneng angga bunga. Sekali ma angga bunga gak dintok. Apuk te ampun masalah ber Abu Lahab. Setiap malam Senin ben hari Senin manter kau ben ajunan pada bunga. Makan amulut. Saya bisa amolot boleh man gak diman besentor ya amolot. Masalah kain kemampuan tak pada benoreng cedok ke anak de pada deh. Tin orang mampu muncul 400, kulo ben sampean mampu ning 50. Ceket lo bapak. Cek maksa 400 pun tak mampu. Tapi kok sampai nak ambu si anggarekan dengar. Menekin jual. Orang mampu berkat raja tinggal kulo ben sampean. Mampu kene tak nampak. Tak nambah zaman. Sobat naik, makin enten sepenting niat hormat. Mas lagi mampu para je niat angga bunga ada lahir kanjeng Nabi, mampu datang ke. Sampian boleh ku, mun selake datang di kawan jangan boleh berkat. Cek kebiasaan tuli ibu kak tuli ibu tong bernada cecen lah. Hai ku. Tunggu buat tempat belu kak. Beri juga lemak sarap koronang kinang. Ngegelap tak oleh molotannya ke benih untuk datang ke molotannya ke untuk Allah untuk kanjeng Nabi. Jadi kemampuan tak pada tak usah apa ada digelap mampu du bodoh tak apa mampu sepuluh molotan 10 orang enok apa kan namun jangan menjadi menakan sepopo partetan kan nyaman berkata keluar sekali benjelok kira beguna tak bisa mun sepuluh guys. King mun katelo bisa tedung boy. Mun katelo kan minta tolong ngateng lencak punya mulut. Lantar ke mulut na tatang ke bocor maksaki. Bisa baraja. Tak bisa baraja. Tak usah aja ngaja tinggal. Jauh tak wajib. Jauh sampai pak utang tautang jeraja marga mulutan sa biasa mampu sepuluh. Sepenting lah mulutan. Mak dia abu andi hujah si akat tega kanjeng Nabi budian. Bakul nang ba ngabu ngagi ya kanjeng Nabi mun selagi ko tagul akat te ngakat te keng akat te kada tanggal ta ko ikut te sampe langsung ka te kanjeng Nabi mantar beda selamat kapti amin amin Allahumma jadi sina mulutan ni ka hadirin
Zikro maulid kan ana bunga. Jadi mun sampean tanya aki orang luar NU, apa mulutan juga? Apa ya jadi ana bunga anang seneng. Karena saya eka bungai orang khusus, maka cara bunga, cara khusus. Kudu kena beribadah. Akhirnya tuan rumah Bapak Hasan Basri marabu para guru, marabu ajunan, sudah koin kepi bermasuk positif ke lomor. Sedikit, pamakin beda akikoh, sekaligus. Nah, pada cuman pada syafaat nih, pada terus syafaat. Jadi amaulid anga bunga terus syafaat, akikoh pada terus syafaat dia. Ini bisa terus syafaat. Kanjeng Nabi saja bu, kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi. Setiap anak kak dinto eke dinaki kelaban akiko, namun kita yakiko hadirin, maka kita pun beda eke din poten sampean. Kilo itu tebus bi sampean. Wa fassarahu Ahmad. Akhir Imam Ahmad kak dinto nafsir hadis kak dinto, man lam yu'aqqa alaih lam yashfa' liwalidihi yaumal qiyamah. Liwalidayhi yaumal qiyamah. Mun dari tua tak akikoin anak, maka anak kak dinto hari kiamat tak bisa nyafaatin. Hari kiamat. Jadi bagi anak ada syafaat, kemudian syafaat itu pertolongan. Maksudnya senikah, anak masuk surga, ring tuan dan celaka masuk neraka. Kayak biarin tuan, lambat tak yaki kowe nih kan. Maka ring tuan masuk neraka itu orang di anak. Pulang anak tak itu pus lambat ketika beda gede. Jelas. Makanya tapi sesunat akiko ini kamu mampu, mun tak mampu tak usah. Maka sampean makin raja sampean makin. Lambat tak akiko, tanya akik ring sempurna. Bu, kaki lambat betul nifas. Cak akik wa mampu apa aja? Pahaja wa perintuan tak mampu. Jongkok lah kata andi betul nifas lambat. Betul bu, kan nifas lagi. Jadi orang surat tak surat nikah mampu betul nifas dia pun ulama fikih. Mun betul nifas mampu, maka itu sampean makin sunat akiko tibi. Mun lambat ring sepuh mampu king tak akiko. Tak mampu jongkok tak janji apa sekali betul nak lambat nak. Apa nak boleh sampai kucing tak andi. Kok orang king di Roma ya di sampai belum lokek karo dia. Bunyan ben sampai belum lokek gitu. Wastahsinuhu al-Khutabi. Akhirnya al-Imam Khutabi kak dinto memberikan sebuah penjelasan apa? Lima yarju syafa'atah waladahu yaumal qiyamah. Ek andi orang singar pertolongan anak nang hari kiamat, maka apapun akikoh walau ba'da mautihi, sekalipun anak ni kampun lamat teh mana boleh diodi ero akikoen mak lebu dian kau leben ajunan hari kiamat ditolong ibi nak foto. Amin Allahumma amin Allahumma. Jadi pada perlu syafaat kan. Jadi saya maksud Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Laki guru dari bini, bini guru dari laki, bapak guru dari anak, anak guru dari orang tua. Saya bocah guru ni kamu celaka, saya batang guru. Kamu anak selamat, orang tua iki ke surga, tapi anak butuh hati kowe. Jelas? Saya andi tak napa laki, saya sampurna andi dua, mun bini situ. Saya lakukan saya palapana saya pun cetak, aki kowe ni kapalapana Eropa manis. Nggih, ipapun paringi matu. Panapan anak pa tafakulan akhlak anak-anak makle manis kia makle pak bagus lebet detik goreng tak langkong senika mak ring lambek kan mun lebet pinggiran bong tak langkong goreng ngare bebet abun mangken teknologi canggih andi sepeda tak osong gledon titik guna apa ya man tak diman kelitit titik ni bisa ke bayi kedenon tapi moso nak foto tepat moso nak sepeda moso nak mobil tapi jauh ngocak tak mampu titik mun orang ngarek cek ngangkui titik arap pak saya ngarek buat andi titik oh tak kesampian aku udah mun ngarek maka tak ni bisa beda ni berkelakson negeri je deh itu mun di atas nak apa titik jawab titik betul ada makin anak dia mau tak tepat
ada sambil bertepat dia jadi hilang. Zaman ni kajian maju makin jangan butuh manusia kita makin. Zaman jangan maju kotor nak. Sajan bagus, sajan banyak kesempatan laku bagus jadi hilang. Lambang ada sepeda, lambang kan kalau pun mundi sepeda. Yang kimakan kelibun tua, cok nambah, menambah kelibun muda. Kelibun tua lambang jadi sepeda. Lain ada andi aja mau nih pak kita lambang bina anak dibudi, cium bau naroom. Ya kan nek kesenambang guna. Tangki kan? Orang biasa tandi sepeda lambang, keng makan lambang tandi biasa tandi sepeda. Musuh-musuh mana? Aduh, andi menjadi benda enak buan tara terjegu. Ini dah bagi. Andi menakan, andi bisa, andi tretan, benda etece desa. Entar ada orang. Mungkin andi sepeda. Kau tu kan jadi entar, jangan tak ada. Teknologi saja canggih, jadi hilang manusia. Lambat zaman kita lain, kita melarat, kau leman. Tetel tak yabi, pelotan tak ejek, leman, pergi ke jelau, ya nek pelotan eman tak ekakan, tetel pergi ke jelau, ya aku eman tak ekakan, mungkin dia mah berdiri ngebeli pelotan bertetel, napa nak boleh pelotan tetel, nasi tak yabi sing malam, haram ni kulkas dia aja. Jangan lagi, jangan maju, jadi kulkas, sedih kamu manusia. Lambat zaman lain. TV, waduh nam, waduh, ibilan, mun TV nam, ngaku yakin, kapan tak kuat kembali jen kero, enggak, kapan sponsor ebade, arane ebade, tak kuat lagi, teman angin lebih jer kembali, poter boleh antena terus, poter, banyak dulu kembali, kerapat foto boleh, TV tak becean dan kembali. Tapi bagus nak kan alam. Mentron ikut TV lagi nabur apa gitu. Mentah nabur apa dah yo di TV. Nggih. Ada bener orang. Kinam nak kira nak aing gelu dia mentah kana aing tak yo di TV. Dalam apa? Abu. Saya mata pak saya poter bantung ban dua ban telo ban serep ban apa. Kan kinam. Masjid mek hadirin. Colo ngangkui aki iya nambu. Keng makan kui aki tak eman nambu. Malam Jumat burda, malam Selasa di beun. Nggih. Kinambu. Mangken teknologi canggih. Masjid tak usah ngangkui aki, ngangkui setrum. Makin ada mata kira pak kabupaten kurang setrum. Di mah beda macam burda. Ada, ya beda teman corona. Apa dia orang baru macam itu benih kalau masjid lagi kampung macam cor saroitamin haramin lailan ila haramin dan malaikat kaset depan mata kapi baca burden makin corona ada beres semati ambu napa boleh burden billahi bagi oncor lain ini apa betul bukan corona kan tak ambu kalau ambu balik nggih makin ada lambat hadirin ngakui aki mas ya lah secem tak hah apa siapa sih turun ya buku tak buku mau kero mau tak kero turun tak turun siapa mau nyembet gitu lambat masjid hadirin ki ngangku yaki keng leman nak anak buka masjid kapi lagi kan ngamba adan maurib Quran saya baca dan kenten tahun 95 ki ngangku yaki keng ngaji pantara adana Bismillahirrahmanirrahim idza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah ngaji dan gede makin teknologi canggih alhamdulillah tiap masjid mun ada maulid makin nikah saja rame saja nyare ngaji saja nyaman lagi kan Bismillahirrahmanirrahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad
وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Datang ke tak bentanang siapa ngaji mecek nyaman. Iya tadi ke masjid lah bagai buka haram ada orang. Aku tak HP tu masjid. Insya Allah masuk surga HP dan digulat. Lama orang saya ngaji, lagi kan aku yakin. Ya Allah, mungkin ada orang, ya cara saya ngaji HP, gua saya radio. Imannya, salatu wassalamu alaik. Salah saya bilang. Ya Imam al-Mujahidin Milad Ya man nasra bikal muhaimin laylan niltamanil tawal anauniya ni kan Madura mencoba lain lagi ake kang apa lah ni kan orang baca orang nanti senang agak aku lihat dia pada mau ribet tu sampang mun sapasaan andi khusus nggih Asma Allah se 14 tor ase beda sing pasaan kau namuji kotungan kui atese perse ini kesampan semarosak pasak berdesa polo berna nomor situng kamasoan bengno bengan wah gitu maksud tak aja nyolek kopeng nyolek elong ni kamu betang nyolek jadi zaman sajen maju waktu sajen saya tori jaga menter pakuna teti orang selamat kapi laban baru kena maulid menter tahajud sehadir menter kita Pak Zero kemah kencing Nabi ujek nyari nggak mari mengajar benih urusan majar urusan tekahan tahajud Mekah ni ke benih urusan soki dari soki tak depak dari si melarat tak lemone di Mekah lakan romane Mekah mulai ada nah bacaan takdir menter kita takdir dapat ke Mekah Madinah amin menter tahajud hadir menter lancung ngomong sesaja hadir nak foto na solihin solihan terutama mungkin sakit koin miftahul firdausi karimah khairun niswa menter tidak foto saya amin menter jafaat negari dua eng negari kiamat sehadir pun beda sandi masalah kalaban baru kena maulid yang kak masalah Nabi Allah mun dari sehadir beda sandi penyakit beda sesongkan kalaban baru kena maulid yang kak penyakit Nabi Allah dari sehadir pun beda sandi otang kalaban baru kena maulid lekas majar otang Nabi Allah mun kita bisa majar ke otang sema otang menter lokpaah amin kote tak ngapa dina punya mandi ya ya Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, neka maksudnya maulid ki. Jadi
takut berdesa tanya karena makin kalau saja hujan mulur makin kajian luar biasa. Jadi tembung kepada adik-adik kepada Natal kepada Nabi Isa kepada kafir pun tak nyembah kepada sampai ada kanjeng Nabi. Nabi Isa sembah sama orang kafir. Kudu benar-benar pun tak nyembah kanjeng Nabi. Keng takdim amul jaki sekadim makarna kanjeng Nabi kadim tu makhluk sepaling mulia. Angabunga dengan kanjeng Nabi sekadim angabunga kadim tu masalah. Jelas lagi? Hakikok anak punya hakikok keng nebus nak foto kaum ajunan sekadim anak foto si hakikok yang kadim tu bukan abdi syafaat de kau yang sempurna di akhirat. Manter setuju setuju Tuhan rumah teka hajat setuju hadir juga pada teka hajat selamat dari dunia kantos ke akhirat amin Allahumma amin. Bapak ibu hadirin sekadang tokeran si bisa berdepan punten kedep kisah tak ada nyereng pah tutup bila berdoa maklia perpangkian makin gak dinto sampurna barokana bisa akhiri dek kau adunan juga kena potok ben kau ben adunan oleh syafaat itunya oleh syafaat di akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. وصلوا وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستوجب شفاعته. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركاته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا. اللهم يا الله اللهم وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا أذقنا أبرد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها كمينا. وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمين كذا آل وأصحاب الكرام ومن والاهم والتابعين
وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Nyuwun saborah takut beda kekeliruan bahasa saya tak pantas tak berjuga atau banyak kasar saboraki lagi bu oi takut beda bahasa saya yang menyinggung sambian gelak saboraki buki nakar sengaja singgung di muda sendiri mentar kepilan jalan ke saya mentar terbangki boleh dan kesempatan selain dalam keadaan sehat dan keinginan itu Allah. Mana daripada benar dari saya pada kebenaran mutlak fatul dari Allah. Mana daripada salah dari saya sampai yang kimur ni umur dari keendengan dan kebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin nyuwun sabora nyuwun pelerasaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.